isikhwama esasithakatha, isikhwama esasiney'lwane, isikhwama esasiney'poki. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafavuka njengede ngabani isambane. Samba umgodi sangolala maqedo lala bafowazane. Kunogwaja ozikhundla kumadakeni oyishasa ngicela ngiyabingelela. Nethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani? Udokotela umtatela dokotela yazi into engifuna sixoxe ngayo namhlanje kakhulu. Ile ethinta indlela osukukhulume ngayo. Abanye masebeyibuza ukuthi umtatela lezi zinto asukuyikhuluma ngempela zime kanjani nomsebenzi wakhe, yini uhluke nangendlela akhuluma ngayo kwabanye abakhuluma nayo. Oqala ubingelele abalaleli beNethezeka TV. Ngiyabingelela Nhlanzi, ngiphinde ngibingelele nababukeli beNethezeka TV South Africa yonke naphesheya kwelwandle. Uyabingelela umtatela. Nanku umsebenzi wakho. Into okukhuluma ngazo zinkulu kakhulu. Abantu bayayibuza ngoba ekugcineni iba khona into ekhaya. Uthola ukuthi umuntu akazi ukuthi kunento ekhaya. Kodwa ikhona into ekhaya, mhlawumbe omunye uyabhaca ngenkolo kube ngathi usesontweni izinto zokwenza, kodwa uthola ukuthi izinto ayihambi ngendlela, kodwa usebandleni. Ake sikhulume ngezinto okukhulume ngazo ekutheni ukuthi abantu bayayibuza ekutheni lezi zinto okhuluma ngazo ngabe zikanjani ngempela, ngoba ekugcineni sikhuluma ngokuthwala, sikhuluma ngezinto ezilandwayo, nakwena ziyalandwa izinto. Asikhulume lapho. Izinto engikhuluma ngazo izinto engayithwaselanga. Umsebenzi wami ubuqhele kakhulu nalezi zinto eminyakeni edlule eyisithupha. Ey'hlanu meyisithupha. Mina bengilapha ngiwasho. Mhlambe kube imithi light. Ngoba bengade ngisebenza ngesithunywa ngigeza kakhulu abantu olwandle. And izinto ebenginazo bekuzinto ebeyikhombeka futhi bengiyiphatha imali kakhulu kuleso sikhathi. Kuthe ekuhambeni umsebenzi waya ngokwehla. Yabona ke umsebenza ngesithunywa umsebenzi uba on and off. Ngoba abanikazi baba sekubedinga amanzi ngaso sonke isikhathi. Uloba on and off. Bengakhonzena nokuthi ngiye ebantwini ababonayo. And sekuneminyaka. Ayingithema ngihamba ngingena ngiphuma ngibona umsebenzi ushona phandle. Kukhona umama engaya kuye ula kwaphi. Wathi lo mama fanele ngithathe isikhwama, ngathi mina isikhwama sani ngoba ngisebenza ngabantu, ngisebenza ngesithunywa. Wathi isithunywa sakho sivalwe ilesi isikhwama. Lesi isikhwama singcolile simnyama. Ngathi sigezwe kanjani isikhwama? Yini lekungcola kwesikhwama? Wayeseyichaza ethi lento isikhwama esasithakatha, isikhwama esasiney'lwane, isikhwama esasiney'poki. Bese ngikhuluma nendoda engizalayo ngoba isikhombile ukuthi lesikhwama esasekhaya. Bese ngikhuluma nobaba ngimbuza ukuthi ubani oyinyanga. Bese ithi le ndoda ukhokho wayo. Wayenzani? Bese chaza ukuthi imvamisa ke leli khehla lalisebenza ngezicubu zabantu. Lalisebenza ngabantu. Ingakho lesi sikhwama singcolile. Ngithi mina okay, awuchaza umlando leli khehla lalivusa abantu emathuneni njengoba ubona ngihamba kangaka amathuna mina ngiyawahlabela. Amathuna mina ngiyawosela. Ile ndoda engizalayo amathuna emathuneni le ndoda ifike ivusa abantu abalele emathuneni. Elima ibavusa labantu ebavusa bephila. Yayisibolekwa omunye eyiboleka imkhovu. Kunomehluko phakathi komkhovu nemfakabili. Le ndoda yayijwayele ukuphendula abantu baphendula imfakabili. Abantu beduka endaweni ngapha eMkhomazi, beduka endaweni bangabonakali. Ukhona umkhovu wentaba khona imfakabili. Imfakabili umuntu osuke eshayela isipikili ekhanda bese enqunywa ulimi. Imfakabili leyo. Bese kuba khona umkhovu
okhandwayo okhandwa ngemfene nomuntu ulale nemfene bese uzala lo mkhovu le mfene ngesikhathi uyifuyile efanele uyidlise insipho zotshwala kube like isadawana uyayifuya lento ngithi lento uzoyifuya udlisa insipho netshwala bese ulala naye ngesikhathi imitha izozala after 3 months imfene izozala ke lo muntu ke ezomzala lesi sitwana ezosizala lento usuzoyifundisa wena ukuthi yenzani izeleni lapha izokwenzani ikhule ngalento ngeke ikhule ibe yinde izoba mfishane njengomkhovu wentaba hayi umuntu oyefuya imfene ithi hayi kade ifuyile yezo imtshela ukuthi hayi kade ngiye endaweni ethile ufike kwathiwa ngelinye ilanga sahamba naye khona insizwe engapha kaMhlongo emzingazi safike saphuma lesi sikhwama esingcolile esivala umsebenzi wami wesithunywa umsebenzi wesithunywa wasekhaya komame lasekhaya komame makuvela kule ndoda kuvela umsebenzi wesikhwama esingcolile kuvele umsebenzi wesikhwama esingcolile ngapha komalume nakhona komalume kunendoda yakhona eyayigana esinye isalukwazi sakhona eyayithakatha yayindiza ngomshanele ayi thema sengihamba ngedwa ke manje sengiwutholile lo mlando labantu bobabili sengiyayifuna le ndlela ukuthi kuze ngiyenze into ngizoyenza kanjani angizange ngiye kumuntu mangifika sengingedwa bese ngifonela le ndoda yangapha emzingazi ithe nomzana konke efanele siyilungise indaba leli khehla indaba lamakhehla ababili sizoyilungisa kanjani yabona umuntu mezoforce ukwenza into no iyaforce lo baba lento ayenzayo ayikho kuthe ngelinye ilanga ngaya komunye ngapha ngengisasho ukuthi kephi ngoba ile mlazi ngaya komunye ayiwangizaba bandla ngalento yakhe ayangathi ndiye ngambili ngifuna isithunywa siyasebenza siyancenga manje ngendlela esincenga ngayo sengizame ngile ngihamba ngigeza olwandle njalo ngigeza olwandle sengifuna le ndlela manje ayingeke kwelinye iqole lemntuba umkhwanazi ngiyabona ngizomusho phela ngoba ngimsabi umkhwanazi izabele into yakhe awanginikeze elinye ifuthana nje angidonsa ngalo wadla imali yami okay sitheke manje ngathi ngihlele ngelilanga kangiyosika eDalton ahlangana enye insizwa eugazi lami yayazi lento yabona umuntu umethe into uyayazi ngase ngixoxa naye uyazi nginenkinga la e1 no 2 no 3 angifuni isikhwama usigeza sengithi angifuni ukusigeza isikhwama sengizwile kade ngiyokomunye ukuthi lesi sikhwama siphethe umcebo hayi futhi sodwa nalesi siphethe umcebo nesithunywa naso sinomcebo kodwa lesi sithunywa phakathi nendawo naso siyathakatha lento sengifuna ukuyihlanganisa manje ndawonye manje yathi le ndoda amanzi amancane lawo eminyakeni ewu4 ewu5 ngilapha abantu ngisebenza ngesithunywa ngiyaphila angiyiphuphi futhi nginemoto angiyiphuphi nginento ekhona nje ephathekayo mina ngijabulisa ukuphatha imali ngithenga into yokugqoka ngihlala ekhaya vele ngijabuliswa yiko lokuthi vele ngilala ngidlile kuthe ngelinye ilanga base sengiyibona le ndoda ke safonelana sayo sesizohlanganisa manje lezi inkunzi ezimbili nalogogo yabahlanganisa le ndoda bayibahlanganisa le ndoda sekhandwa manje ubahlanganisela ukuthi babuye abantu bezoxoxa ifike lenkunzi ifike ixoxe le yasekhaya evusa abantu ukhokho kababa ifike le ndoda ifike ixoxe avuka nemithi emithathu
kanti ngivuka nemithi emithathu kuzofika umuntu khona isithwale engaye ngakhuluma ngaso ngelinye ilanga sokuvusa umuntu ethuneni omvusa ngetshe lasemfuleni yebo yakunikeza lemithi imithathu ngakusasa ngavuka namafutha into ekufanele ngiyenze kwase kufika umuntu ozofuna lento wayishiya lo muntu imali lo muntu ngithi mina manje ngizoshaya abantu umuntu uhlezi ephupha kodwa akazayenze lento ngayenza ngamenzela lo muntu wahamba wase Cape Town lo baba hawu yenzekile lento uvukile lo muntu lalekhe lifika lelikhehla lifika lelikhomba into zalo leyikhomba into zalo ngendlela eliyikhomba ngayo kuyenzeka kwesikhathi uthi uhleli nandi yabonye ngisho ngihleli kanje ngizofika esithongwane esithongwane nizosingisilela uzoqhamuka ndangeduzo wami uyakhuluma ngifuna ukuthi siye nala kukhona le yokuthi kuyenza ukuthi umuntu ubefuyile ekhaya kanti wena awazi ukuthi into esikuhlupha wena osuke umukela umsebenzi usohlushwa mhlawumbe labafana ayibafuyile wena akaze kufike lapho bayafika yabona esigodlweni ngaphi wakwathi yaphuma unkosikazi eminyango wabona ukuthi shazi ithunzana wathi into ufuna ngalelo langa sasikade siqeda kwenza umsebenzi wasesigodlweni kanti lezi insizwa zijabulile ziyadlala eminyango ngisho izipoke lezi ezayivuswe le ndoda kuyenzeka zibonakala ngamhla ngena kulomuzi umqala ukulala khona zavela ngisho nabafana bayavela noma ungekuze ubabone lana kusanosiko lakhona okufanele uhambe uyobalanda ngosiko lwawo bathathu uzobafaka endlini ngoba ngeke bazibange efanele bambohla esigodlweni ingakho ngamuvela endaweni entsha ngoba fanele bayohlala ngale nale insizwe ezisebenzayo wena ukuthi usuhlala ngala ngenxa yokuthi wenza ikhaya labantwana mase kuthi ngale ila usebenzela khona akufanele bona belaphe khona la kufanele kuzosetshenzwa khona akithi kufanele ngisusa isigodlo sesithunywa ngale manje bese ngizosibeka la khona sizokwazi noma yini ngisweni iphahla ngiyiphahlela ngale kodwa izokwazi ukuconnect ngoba labantu bahlanganizwa kodwa khona la ngeke kuhlale khona la kuthakatha khona la kuganga khona ngeke kuze kube khona izingane kuphinde futhi nemoya lehlambulukile ibe khona fanele uyimuve lento ihlale yodwa manje ake singene ke kulomsebenzi usuyawumukela ke ubaba uthini yena uyayivuma ukuthi uwomukele lo msebenzi ngoba kuyenzeka ukuthi naye uthola ukuthi unongabazana mhlawumbe into abayazi kodwa egcineni ebuka ukuthi lento izoba bucayi kakhulu mhlawumbe izolimaza nabakwenu into engizalayo noma ingazi ngitshela ukuthi ngithembile kodwa izenzo zayo engangibona ukuthi ngithembile ngoba ngamhla isizohamba yathi inkosi ikubusise mfana wami konke okwenza kuphumelele yayisiyazi ukuthi ngiyalapha ngoba ngikhumbula ilanga ethi umsebenzi uvalekile washize elodwa wathi umbulala ngani pho lo muntu ngoba umedlini yakhe imali uyagudluza umuntu endlini imali umuntu okuvimba emalini kuze uhambe emalini imgudluze kuzofika emalini kanti vele kase kuyisayini ukuthi usiyahamba uvuma lento ukuthi lento ithathe uthe mehamba kwaphela ngiyinyangana ezintathu ehambile vele sekuhlangene ukuthi vele sengingayenza lento ngayenza futhi iyahlangana njobe iyimbumba namhlanje akaze ukucabanga wena ukuthi uyivuse nale ndoda khona nayo izosebenzela wena engizalayo cha ngaze ngicabanga ukuyivusa ngiyengikholele ekutheni kunokuthi ngivuse yona ngingavusa amakhehla laba ngaphambi kwayo ngoba okwenza umzali wakhe isigqila sokuthi azosebenza
kuye kube mina ngingane namahloni futhi leya ndoda ayikaze mina ingenzele phansi, iyangenzela konke ngahlulwa yikona ukuthi ngoba yayisingenzele konke, yangenzela yonke into engangiyifuna emhlabeni, kwayimina okwangihlula ukwenza. Ukuba-ke kakuwumuntu nje, kakuyigama nje ukuthi baba ngabe kade ngamvusa, kodwa ngoba bekuwubaba nangezenzo, cha ngathi nangeke ngikwazi singavusa amakhehla ngemuva, vele lawa ekuyiwo aphethe lento akhona ayaphefumula. Okay, ake sibuye la ekuthenini ukuthi nakho-ke abantu siyababona bayakhuluma nabo, mabekhuluma ngalomsebenzi ukhuluma lezi zinto, abantu bayafika kuwena. Mase kuba khona umuntu ozophawula into mhlawumbe angayazi ngomsebenzi wakho nokuthi kuhlupha kangakanani, ungathini kubona labo bantu? Ngoba kwezinye isikhathi mhlawumbe ngabe usekho ngenxa yale msebenzi, mhlawumbe ngabe uyagula, mhlawumbe awuvuki ngisho ukuvuka, ngoba umsebenzi mokufuna usuke ukugulisa wena owumnikazi womsebenzi. Nhlanzi mawubuyela lapho nje ekuhlushweni umsebenzi, bengidayisa ama-CD ngiyakhumbula, bengidayisa ama-CD futhi bengidayisa ngicathi sebezophendulekana laba abanenqunjana ezincane. Bengidayisa ama-CD, bekushuthwa sithola imaster sidayisa futhi bengidayisa, benginogazi nje ngidayisa, bengakazi makuwumhlangano kaJanuwari uvalwa, angikhulume nje uvalwa umhlangano kaJanuwari, bengaze ngidayisa bane ngaphansi kwa 30,000. Imali ke kade mina ngayazi futhi kade imali ngayiphatha, futhi bengagqokisi nje komuntu, bengigqoka nje kahle. Kuthe ngomunye woJanuwari thina ke mawuyiphanta azo understand amaphanta, uma uyiphanta uphatha imali manje iphele manje, ungalicabangeli kusasa ukuthi kusasa fanele ngiode. Sizoboleka imali ezalayo kumashonisa, bayanganje umashonisa abanye ngangeke ngiboleka imali kubo, abuboleka imali kumhla ka 29 December ngiyodayisela umdedele, ngiyostokela umdedele ngizofike ngidayise, ngazi vele ngizosebenza. Yabona uma ugeja imali ngomdedele uyoyigejwa umhlangano uyovalwa, uyozolinda ukuvala umhlangano ubuke khona. Ngidayise ngoJanuwari, ngidayise umhla ka1 kudayiseke, umhla ka1 abantu abanamali uJanuwari, ngidayise umhla ka1 ngophatha mhlawumbe 15,000 18,000. Ayingathi ayingiright nayo imali, uyaphuma umhlangano ngeweekend, ngidayise entabeni, sesodayisa uhambo lwaphansi. Mawudayisa u8,000 10,000 noma u12,000 ngesabatha lokuqala, elesibili wadayisa u8,000 noma u10,000, elokuvala umhlangano entabeni mawudayisa u20,000, vele itarget yakhe isuke ik20,000. Mina bengiyema imali enkulu, usesiya umhlangano uyehla uyovala ezakhe, imali yonke le mali uzoyidla bume. Yazi ukuthi umhlangano uyovala zathi u10,000 ngizowushaya, ave ngadayisa 1.8. Kuvala umhlangano, ama-CD agcwele ibhokisi, ama-photo agonqoke ngendwangu, agcwele indwangu, angiphathe indwangu engaka mina engangusuka la iya laphaya, lela khona le ekhona ifoto lodwa, ngabuya nama-photo egcwele. Ngafike yabona ngikhale edokodweni, ngikhalisa ukuthi kunabantu engaqedanga ukubakhokhela imali, kade ngiyiphethe imali. Hayi phume manje ithi abona-ke manje indaba okulalela umuntu oyiNazaretha akutshela ukuthi iNazaretha alihloli, ayikho ndikhona lento engibizayo manje. Kanti ngizofike ngithole lento namhlanje ngibhekene nayo. Mina asikho isangoma esingathi sangifaka esikoleni sayongigqilaza, ayikho into engiyinyanya njengesangoma emhlabeni, ngoba izangoma zabaxhaphaza, 1 isangoma sinamanga, 2 isangoma nje sisodwa nje siyabagqilaza abantu abathwasayo. Bathi omunye ngizokuthwasisa, uzongithwasisa, ngizohlala engathi ngizoyihlaba zonke lezi ingane mina. Kwa wena ngeke ngikwazi ukuthi ngizothwasa,
ngizobahlaba bonke labantu ngumfana phela mina futhi mina ngiyazazi ukuthi njani hayi nakho wena namhlanje njengoba abantu bethuka kwamina ngithuka ukuthi cha sengiyinkunzi manje cha bengidingi ukutshela umuntu mina ukuthi ngiyinkunzi mina ngiyinkunzi ngisidala futhi emkunzini bami mina kade ngaba inkunzi ngizele ngiyinkunzi nje bafethu imali ngiyayazi ingakho mina ngingabi novalo la ngihamba khona ungibona namhlanje ngiyinkunzi ngihleli i-true story lehleleke yona ngiyangibona vele njengoba ngihleli i-true story angigadwa ngihamba ngoMercedes wami ngihamba ngeCorolla lami angina security nginomuzi wami esigodlweni kaCash lo muzi lapha eMlazo kaCash ngini ngalalela into engangiyitshelwa ngalalela isiphiwo sami ngalandela indlela engangibekelwe yona ukuthi ayibekwe kanjani ibekwe ubani ukhona ohlakene namathi ufana ugethi isikhwama kanti niyahlanya lo ngathi ngihamba ngoMercedes ngathi ngihlala emzini ongaka mangase kuthiwa ngilahla lento bazophilisa ubani abantu bazothwaliswa ubani abantu ngoba abantu abathwalisa abasekho abekho bakhona ake sibuye la ngifuna siye emaphethelweni nakho ke umsebenzi uyawubona uthi uyaphambili ngalendlela owenza ngayo nokuthi isikhwama vele sasinani phakathi uyazi imigomo noma ungakubalanga konke sengifuna ekuthenini ukuthi umuntu uthini kuyena okumele isukume ke manje sondele kuwena ngoba egcineni lo muntu ogcine ngokugxeka ngoba uthola ukuthi ugxeke nje uyihlalele la ihleli khona akwenzeka lutho nempilo ayiphambili kodwa egcineni yena usakholelwa ekuthenini ukuthi kukhona imiracle noma into ezokwenzeka nje ukuze ezuze lokho acabanga ukuthi uyokuzuza engayisukumela impilo yakhe umuntu obukele manje ayikho imali eyehlezulweni njengemvula ayikho futhi into ongayithola enhle ungabahlonipha abantu emhlabeni abantu bayahlonishwa kodwa uhlonipha isilimo yilelo nje ngingalisho abantu baku social media abahloniphi abantu ba social media babukelana phansi abantu ba social media abakwi social media nabane social media iningi labo elithuka abantu alinalo idatha liyo sportisiwe abantu abathuka abantu yilabantu abagulayo yabona imvamisa mawubheka abantu abathuka abantu walahlwa abazali waphika oyise omunye olahlwa unina wacoshwa umuntu amcosha esitamkokweni lamcosha khona abantu abathuka abantu ku social media abantu abangazalekile kahle omunye mhlawumbe uzalo ubhuti wakhe kudadewabo imvamisa nje into eyinqoba abantu abagulayo ubobona umuntu othuka omunye umuntu ukuthi lo muntu ekhanda lakhe akasile ekhanda lakhe uyagula labe kuyibona abazaleke kahle nabasesimene esihle ngeke umuzwe ethuka umuntu unalokho yena ufuna okungcono kunalokho ayikona ngingathi nje sizosiza abantu abelapha bakhona bazosiza abantu abadinga usizo laba bayikhathaza ngokudinga usizo kodwa laba abangalidingi usizo abaqhubeke basithuke lesikhwama uyasebenzisa kumanje okusho ukuthi umuntu okwenzeka mhlawumbe ekhaya into ecishe ifana nale ukuthi kunezinto zakhona uyayivusa lezo zinto umuntu nje othi kunezinto zakhona zavalwa ekhaya ufuna usizo leyo nto siyakwazi ukumlekelela kuzona noma ingaluphi undlela noma ngaluphi uhlobo lokumlekelela siyamlekelela bakuthola kanjani abantu inamba engitholakala kuyo 067 164 6507 067 164 6507 anginayo inamba nginayo inamba kuphela bese ungithola lapha ku Facebook uzothi Siphiwe
Mtatela Jama izokuthatha nje ikubeke kimi esigodlweni ngekwa B eMlazi mawubhala ku Google Map wakho uzothi Dr Mtatela bese iyakuvezela ithi isolo sontshikazi izokuthatha ikubeke. Mtatela sibonga kakhulu ekutheni ukuthi ushare istory sakho ngoba ekugcineni sinenkinga yembuzo abantu uthola ukuthi umuntu ucommentile omunye uthola ukuthi akalazi iqiniso lokuthi uze ube nalesi sikhwama kwakwenzakalani kuwena. Siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi abantu fanele umuntu inkinga abheke naye isukumele akekho umuntu ongavele avalekelwe izinto zakhe. Umuntu nomuntu unesiphuzo anekezwe sona. Yebo abanye noma kuthiwa unekezwe ngesiphuzo sokuthi uzoba umelaphi kodwa kukhona ukuthi kufanele udle igobongo for ukubhemisa lo muntu okugadile. Ukudla igobongo kuyayiqaqa into zakho futhi kuyayivula into zakho ikona okubalekile. Sinabo abantu esesibabonile abadla amagobongo kovuleka into zabo zenzeka. Abantu abalandela into zabo ngithi nje mina mangitshela abantu bebefuna ukuyohlola. Mawufuna ukuhlola uzoya kumthandazo yohlola. Uzofika ulithola usizo oluphelele ngoba isangamasofuna ukuthi uzothwasa sifuna amathwasa kuphela. Sizokahle sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya lenkulumo ibalekile ukuthi siyikhulume namhlanje ngoba kukhona nama comment noma abantu othola ukuthi sebebhalile uthola ukuthi umuntu akayazi inkinga ehlupha leyo muntu ngoba nami ngiphila emhlabeni akekho umuntu owazi inkinga engibhekene nayo nawe kukhona osukubhekene nayo njengombukeli ngoba sikhuluma la kweNethezeka TV wena uyayazi inkinga esukuhlupha ingakho Mtatela sithele istory sakhe akashare ngoba ubona ngomuntu esebhalile ethi hayi uMtatela umazela ekutheni akamazi ukusuka lapha ekutheni ukuthi egcine esengayenzi leyo nto kwenzakalani empilweni yakhe. Asibonge usilandele enkundleni zokuxhumana usilandele ku Facebook usilandele lapha na ku TikTok usilandele na ku YouTube uyasithola na kanjani. Igama lami ngingumzothule ngokashambe Sibongo mafafuke njengetangabani sambane samba umkosanga lala maqedo lala bafowazana kunogwaja izikhundla khona uthi mawuvimba ngala uthuso ngale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ngicela ayiphindi ibonana.